Mfukeng nalake ithuba lakha umgundatshani owaphi yapolice uMabiza Sabele usuke ebhenchini ayikodwa liyaphasa imbukeli liyaphasa kaMfukeng necontroller yakhe yapolice washaya igrass cutter ke lapha ke mbukeli yena ke yapolice walibeka ibhola ke nethini magamba kanje amaphuzu amathathu ayahamba mbukeli ayake lapha ke London eOrlando nangu Mabiza Sabele buya police usuke ebhenchini ushaya igoli ke elakhe lokuqala ke mbukeli kuyona ke iphethwe iPremiership Mapakania bheka liyaphasa kaMfukeng necontroller yakhe lapha ke police awuzakhali safe emva kwakhe yina ke lapha ke uRicardo Goss lapha ke kube nje lokuthiwa ke ngisho mhlambe ke blessing in disguise ukuthi angakwazi ukulitrapha ibhola ke yina ke uMahuphe ethi uyalitrapha lezo kuyona ke police walibeke nethi ahlangene amathambo mbukeli la eBloemfontein siwelele not Orlando Pirates 1 usushaya igoli ngempela mangabe ukhothi suka la